de ce qui suit. M23 na Alliance Fleuve Congo biramenyesha abaturage ariko nanone Theo uje hari abantu batubwiye tujye tubwira ku matangazo yacu amatariki mu bitekerezo communiqué officiel du 22 mars 2025 mu gihe twavugaga yari communiqué officiel du 21 mars 2025 so nuvuga ngo ni amatangazo abiri mu gihe tageze ku masaha 28 kuko kwanza barasaba ko 12 yarimo kuko indi ryasohotse mu masaha y'umugoroba y'ijoro so reka turebe bavuzemo ingingo enye ikomeye cyane ariyo nkubwira ngo araza kuzamo kandi kantu ni ya nyuma ya kane irya mbere avuga ngo dans le souci de favoriser des conditions propices aux initiatives de paix et un dialogue politique traitant des causes profondes du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, décide de repositionner ses forces dans la ville de Walikale et de ses environs, conformément au cessez-le-feu unilatéral déclaré le 22 février 2025. N'agatangazo gato kabisa gafite ipoesha. Baravuga bati kugira ngo dushyigikire ibijyanye n'ibiganiro by'amahoro, kugira ngo dushyigikire ko ashaka kubaho kuganira kugamije gukemura mu buryo bwa politike kandi mu buryo bw'amahoro ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. M23 ihisemo repositionner, ni ukuvuga ngo icyemezo yafashe nta no kurinda abaturage ubu ngubu ifite muri Walikale, kuko no gusa abantu bumve neza ko irarekuye muri Walikale ariko ntirekuye Goma, ntirekuye Bukavu, ntirekuye ibindi bice ifite, kuko hano bapreshe bavuga ko ari Walikale. Les forces de la ville de Walikale b'inzego bwite za leta barinda abaturage. Ni ingingo ya kabiri bavuga bati dukomeje ku ngingo ya kabiri ari byo warunokomojeho, barahamagarira abayobozi les leaders communautaires, abayobozi b'abaturage ubwo ni ba mudugudu, ni ba tuyirebye n'ahandi ba mudugudu, ni ba gitifu, abantu nk'abo et toute la population de Walikale à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la population civile et de leurs biens pendant cette cette intermission de bonne foi. Ati turahamagarira abayobozi mu nzego z'ibanze ndetse n'abaturage ubwabo ko bashyiraho ingamba zabo bwite z'uburyo bakicungira umutekano wabo n'ibyabo muri iki gihe navuga ngo cy'icyuho cyuko tutagiye kubibakorera twebwe, kuko M23 yagize gute yahagaritse ibikorwa by'imirwano muri Walikale. Bapreshe kare Walikale ubwo mu kanya abantu baze kumva ko ariko nubwo bapreshe Walikale ni nko kwanga kuvuga ngo kuko ntago bavuga ngo turi retiri mu bice byose bafashe, kuko nabavuga ngo ntibabivuga Bukavu. Ubwo wenda ni nk'uburyo kugira ngo bace amarenga yuko n'umugambi wo kujya Minembwe na Uvira uhagaze, kuko bagaragaje initiative yabo yo guhagarika imirwano. Icya gatatu, le M23 ça c'est l'AFC reste engagé en faveur d'une résolution pacifique du conflit et réitère son engagement à protéger et défendre la population civile ainsi que ses positions. Ati M23 ikomeje gushyigikira cyangwa se kujya mu ruhande rwo kumva yuko hagomba kubaho uburyo bwo gukemura amakimbirane mu buryo bw'amahoro. Yego. Ariko nanone iracyatsimbaraye ku kurinda abaturage ndetse no kurinda ibirindiro byayo. Ubwo iravuga ibirindiro bya M23. Icyanyuma rero kiza no kitagiramo cya gihato nababwiye. L'Alliance souligne que toute provocation ou attaque par les forces de la coalition du régime de Kinshasa contre la population civile, y compris dans les zones libérées, et ses positions entraînera une annulation automatique de cette décision. Haidi neguza. M23 itangaza ko mu gihe cyose hari igitero cyagabwa ku baturage, mu gihe cyose hari igitero cyagabwa ku birindiro byayo, harimo uri kubyumva, yego, y compris les zones libérées, ni ukuvuga ngo no kugira icyo ukora mu bice byafashwe na M23 bizahita bifatwa
ako kanya nk'aho icyemezo cy'agahenge nacyo kise kiburizwamo. Nese Sandrine kusanzwe uzi imikorere ya FRDC nabo bari kumwe, ubu tuvuge ko bahagaritse nabo kugaba ibitero Minembwe n'ibindi bice bya Uvira na za Mwenga n'ahandi, nuvuga ngo bya bitero bimaze igihe biza Bukavu n'ibiza, baravuga yuko babonye atake. Mu yandi magambo nkurikije M23 bitangaza, ntabwo bishoboka yuko leta y'Kinshasa yabyubahiriza. Kandi batera baravuze bati automatiquement la décision sera annulée, iki cyemezo twafashe ako kanya kiburizwamo. Nge nkurikije amasaha bino bintu bifashe, birashoboka yuko abantu bari mu bahuza ibiganiro. Uzi ko nkuko twabivugaga hari umuhuro wa perezida uyobora SADC Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe yahuriyemo muri Namibia na perezida William Ruto wa Kenya uyobora East African Community. Nabo bemeza ko bagomba gukomeza inzira y'ibiganiro, ndetse ko hari inama bazakora mu buryo buri virtual, mu buryo bw'ikoranabuhanga mu iki cyumweru kigiye kuza, yiga stili ku buryo ibintu byakemuka mu mahoro. Perezida Tshisekedi yahuye na perezida Kagame i Doha muri Qatar. Nabwo abantu bakomeza gushimangira yuko na Emiri wa Qatar yuko inzira ikwiye kandi yoroshye yo gukemura amakimbirane ari uko hakoreshwa inzira y'ibiganiro. So M23 mwitangaza asohoye kuri wa gatanu yeruye iravuga iti twe tuvuye mu by'agahenge, twinjiye mu ntambara byeruye, tugiye gutabara abaturage bo muri Minembwe, tugiye gutabara abaturage bo muri Uvira. Bishoboka rero yuko iki cyemezo ukurikira amasaha make ashize kugira ngo gifatwe, birashoboka cyane yuko cyafashwe kubera pressure, kubera igitutu. Abantu bumva igitutu bumve ko kiri mu bwoko butandukanye, ntabwo gukiraho igitutu ari ugutera ubwoba gusa. Ashaka no bwata ariko se kubona byari bigiye gucamo, none ora ni mu Rwanda bitaza kuzamba. So pressure ishobora kuba iri violent, ishobora kuba pression violente, cyangwa se ari pression isanzwe. Burya n'umwana wawe yagushyiraho pressure, uyu mwana wakubwira ngo ngurira iki ibiki, uri umubyeyi uvuga uti yashyizeho pressure. So ntabwo pressure abantu bumve ko iri mu buryo bubiri. Ushobora kuba hari abanyembaraga bashyize igitutu M23, cyangwa se bakaba hari abantu berekana bati ko ibintu byenda gucamo turi mu nzira y'ibiganiro, none mukaba mutangije intambara, murabona aribyo biza gutanga umwanzuro mwiza, bakongera bakisubiraho. Ariko M23 akoreka kurwana, jewe sinemera kiri bubyubahirize kubera ko condition yashyizemo ntabwo ishoboka. Ntabwo FRDC, ntabwo abarundi, ntabwo FDLR bitaye n'abazarenda, ntabwo bitaye kuri ibi byemezo bya M23. Akenshi usanga ko imbwirwaruhame za perezida Tshisekedi zarabacengeye cyane. Ntabwo uyu munsi erega byo nyine, reka nkubwire, ejo mu kiganiro yagiranye na Le Figaro, Tshisekedi yivugiye ko abasirikare bahembwaga hagati y'amadolari 100 environ $100, ubu bashyize ku madolari 500. Abari kuri 500 n'abari les soldats bari kuri front, bari kurwana. Bisobanura neza ko no kwizera neza ko amafaranga yawe uzakomeza ukayabona nuko uri kurwana. So abasirikare ba FARDC rero ntekereza yuko byanze bikunze ibi M23 yatangaje ntabwo biza kubakanga, baza gukomeza kurwana kandi bakomeza imirwano. M23 asobanuye ko nta yindi nteguza, ntabwo tugiye tubabwira ngo itangazo ngo ryuko ngo bivugiye ngo ni aba provocation, ni aba attaque, ça sera automatiquement l'annulation de la décision. Icyemezo bafashe kizaba kiburijwemo hakimara kubaho igitero. Barana perezida bati y compris dans les zones libérées et en opposition. Nuvuga ngo nuwakigabaho M23 nuwakigaba mu bice M23 yafashe, nabwo bazafata yuko iyo cessez-le-feu itaye agaciro. So mu yandi magambo rero ntekereza ko diplomatiquement ibyo bavuze birumvikana, ariko pratiquement ntabwo ntekereza ko coalition ya FARDC na FDLR iribuze kwihangana kuvuga ngo igakuruza amaboko bakifata amapfubyi bati dutegereze ibiganiro by'amahoro. Siko ntekereza, ntabwo ntekereza ko bishoboka. So bisobanura ko n'ubundi ejo cyangwa ejo bundi tuzongera tubona itangazo rivuga riti
la décision a été annulée kubera ko baduteye. Aha Walikale hari umuntu wahise ambaza, umuntu umwe abantu bakurikira cyane ibiganiro byacu, wahise ambaza ati buriya ntabwo bishoboka ko ibirombe bya Canada bicukurwa na kampani y'abanyakanada yitwa Rufamine muri Walikale, cyane kandi ho bemeye gusubira inyuma, niho bemeye kureka aho bari bafashe, ntabwo babiretse Goma, ntibabiretse Bukavu. Buriya ntabwo iyi pressure ashaka kuba bifitanye isano na biriya birombe. Rega ejo twavuze mu kiganiro nitwumva abantu bavuga Canada ntibakagire ngo Canada ni igihugu kimwe, ni igihugu kiri muri OTAN, kiri muri OTAN, kiri muri G7. So ni ukuvuga ngo iyo Canada idasinziriye, Amerika idasinziriye, Ubufaransa budasinziriye, Ubudage budasinziriye, Ubwongereza budasinziriye, n'ibindi bihugu biri muri G7 so cyangwa se biri no muri OTAN. Ntekereza rero yuko ibirombe byo mu y'agaciro biri hariya muri Walikale, wabonye ko byavugishije abantu b'i Kinshasa kugeraho na Lieutenant Colonel Jike Kayiko Jike Kayiko akundi bana ntago uri umunyekongo sha kandi sande ryanguke manga kene tuzina twaho shansigaye reba wawe urabizi ko namakuru abantu bajya baduhari mu iringara nubwo utariza ariko ugenekereza ukansayidira shange bere iringara urumva shana bankubeshye banzima nk'amagambo nk'abiri nayo natoraguye ku muhanda ndimo nitemberera cyangwa wamenye muri iyi ntambara. Aya nyazi kuva kera hari umwana wari warabaye muri Kongo wajya gukavuga ku kantu hako buriya habura nka Bisoso gusi nk'iringara bura nka DJ Bisoso hakajambo Bisoso muri bari nk'iringara Bisoso na te Bisoso na tesha. So urumva rero ibyatangajwe na Lieutenant Colonel Jike Kayiko bisobanura ko ngo M23 yarigamije amabuye y'agaciro. Nabyo byatuma M23 ikitutu kivuga yuko igamije amabuye y'agaciro, bavuga batereka tuhave batanagira ngo ko niyo tugamije. Baranabisobanuye ariko baravuga bati twebwe icyo duharanira ntago duharanira amabuye y'agaciro, twe icyo duharanira n'uburenganzira bw'abaturage bakomeje kwicwa. Barabisobanuye Sultan Makenga. Yego rero yaravuze ko mu bice bya Rubaya yaravuze ati ikintu dukora nyuma yo gufata Goma uretse kuba nk'ibindi bicuruzwa byose byambuka tumenya ngo byambutse byasoze tukamenya amataxe n'ibiki, ariko ati twebwe ntabwo twivanga mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Yego reka dukomeze rero dutegereze Theo turebe ese biragana he, ese M23 yo amagani ko tuzi ko za FARDC ya coalition itoroshye iraza kuza gutuza ivuga ati bwe M23 none yasohoye itangazo barabibona biateri rutagengwa tuganira nawe mu biganiro ramuzi navuze ati ubundi abarwanyi ati batari kurwana bari mu bushomeri. So sinekereza ko ubwo bushomeri M23 bumaremo igihe kuko rega ibiganiro reka tubwizanye kuri Sandrine ibiganiro ntago mvuze ko wenda bitazagira icyo bikemura ariko haracyari kashe kuko ibiganiro reka ngurugero uganira Tshisekedi ari muri Namibia yavuze ngo M23 soso de terroriste uri kubyumva kandi M23 bije ko mu kintu cyambere bashaka hindura iki imvugo soso de terroriste il vers détruire plus qu'il vers construire barashaka gusenya kurenza ko bashaka kubaka. So ni ibintu byaravuzwe kuri uyu wa gatanu, ntabwo uyu munsi ntekereza ko ibyavuzwe Tshisekedi yabihinduye mw'iri joro. Iyo ugiye kureba ba Patrick Muyaya, by the way habaye inama y'abaminisitiri muri Kongo kuri uyu wa gatanu, nabonye mu byemezo yafashe harimo no kuba bahagaritse ibijyanye no kuexporta kohereza mu mahanga amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa cobalt. Still bigendanye n'iyi situation wenda tusabigaruka mu biganiro byacu biri imbere, ariko inama z'abaminisitiri zose zisigaye ziba muri Kongo niba ari iminota 200 bagiye kuganira, iminota 180 ni uburasirazuba bwa Kongo. Ntabwo ushaka kubona bari kuganira ku bindi bintu ibikorwa remezo ya uburasirazuba bwa Kongo. So n'ubundi inama y'abaminisitiri yabaye kuri uyu wa gatanu yibanze ku Rwanda, yibanze kuri M23, yibanze n'ubundi kugaragaza ko Kongo yatewe n'u Rwanda kandi ko M23 atari abanyekongo.
ibiganiro bitamva yuko bigoye cyane yuko bizaba. Shabira So niba rero batemera ibiganiro ya matake azabaho kuko gusa